wirigiro bwakwa nwithirite wina ntuku njega nengo kugwatwo geni kiri Nteto Weru Thaa Ithatu abangania ntuku egoro abangania bakiama kia Mount Kenya East ni barejire na kiama kia Restore and Build Kenya kire kiari na Profesa Ole Kiapi kithurano kia mwaka jwa 2013 na kinya kugikarura atongeria bakio na kuga nikyo kiao ontubo amona bu ni bwamukiri na njira mwanya muno kaunti ya Meru bamwe bagikigwata mbaru na bangi gukimeneria bonene kuringana na munini wa ngavana kaunti ya Meru amona bu ugite kiama giki kikwanda miri na gukinyira kithurano kia 2022 gikethirwo na inya bonene kiama giki kizite uri kwethiritwe na gutamba kwa kiama kia UDA Ntereji na Boses Munya na Mpuro Abore bakiringira ndebe biama byao bya PNU na NOPEU ni kumana na ntubu nikyo tukubwana rwa tugukuria kwethurano kuthugania kiama giki gikieru kia Mount Kenya East gikomba na kuona amemba bangana thau gukinyira kithurano kia 2022 kiama gikieru kia Mount Kenya East gikomba na migombeni ya siasa 2022 aranira na bautu gukurukira namba SMS inya kibugo ithatu ijiremwe ukiambira Ganes Kanono monije ujangiza kethirwa takithingatira amana Nteto irankureterete ni Kamiti ya urimi ya mbunge nene kwendekithia kugwatwa na kuthitangwa kwa andiki baibanda bya mira bakiwa kuri na wamba bonene Antone au munini wa ngavana Ameru kuga kiama gikieru kia Mount Kenya East nigikwanda miri na gikanenea na gukondoria baingi mbere ya 2022 ngavana wa Tharaka Nithi kumeneria baria bakuthumbia muturi ni untu bagutumiria giti kia urais na kuwa mwaria wa Mount Kenya. Rais Weru Kenyatta kugweta Cancer Center ya Meru kiri mirandi 10 iria ariendenda onjorithia bangeretha gutethia gukura. Mwana nireto mathio ntuku ya narua ni Purity Richard na nimbeta kwa Maureen Kinyana Nteto chetu cha Thaa Ithatu chiriambiria thaiji. Kamiti ya mbunge ya urimi na ndethia nendekithitie kugwatwa na kinya kuthitangwa kwa kibaibanda bya mira Ntere Chegembe South bakiereka gita kandiunga ya Ntereji Chegembe South na aria bakuriungite kwaraniria na arimi iguru ria muswanda jo wendia bwa kimera ke juria jo iketwe ni mubunge John Paul Murigi na gutegera kimera keu abunge baba ugete kuri na wamba bonene wa kine boibanda b biriapi kwa ni ministry ya urimi bakiuga ni tonini na ugori boria tugwakwa nabu ni bonene kagiteno kau kamiti izi nendekithite mira kwa thurano na muguka na kwethirwe kia thurirwa kigina kiayo kenda yomba kwirungamira yongwa. Dennis Mugendi na Nteto Eji. Goku ni kugukinya goku nterine cia igembe gwa kamiti ya mbunge yegie urimi na kuni kujigucionera na kuthikira mararamiko na wendi bwa arimi na biashara bamira bo bakagwa ni nyuma ya mubunge John Paul Mwirigi guikia muswanda mbungene akiraramika ni iria igwita na mbere. Kamiti iji ya bunge Kithumba itongeretwe ni mubunge Kiti wa Ruguru nyuma ya gukinya thokone ya thirugaiti kanuni na maua na kuthikiria arimi na biashara. Mangari yetu ya miraa, serikali yetu ya Kenya na miraa ni Casco. Lori inatoka hapa inakipika pale, wanachukua hiyo lori, wanatoa miraa na wanasoma hiyo miraa. Kwa hivyo tunataka miraa kama ni Casco iangaliwe kama vile mnaangalia mayani chai, kama vile mnaangalia kahawa. Hii shedi iko hapa ni ya pesa ngapi? Iko hapa, ile ni ya shilingi milioni 7,237. Ona kinya mutumwa wa minister urimi Peter Gatira Munya. We don't want to rely on the Somalia alone, but still more. I think Miraa still goes to Somalia in one way or another. Na wakulima wa hapa they have benefited on alternative crops. Order. Huyu ametumwa. Atatumwa atashughulikia waziri, wacha huyu amalize yake. Bariuga jaria barikia ikumenya riboti niyo iji na jama ingi kioro kirithia minister urimi Peter Gatira Munya. Shed ambayo ilijengwa
or 7 million. Ukiangalia hiyo shade iko katika madarasa 7 kweli? Sisi tusifanyie pesa ya Kenya mzaha. This is the ministry that is a custodian of our money, Madam Chair. And the money is meant for these people, Madam Chair. Tukitoka hapa hivi hata ingawaje, Madam Chair, tunaenda kuandika report ya hii. Mimi nataka kusema saa hii kwamba DCI mara moja iingie kushika wale watu walijenga vibanda. Mimi nimeona huwezi ambia watu 87 million imeenda kwa kile kibanda. Madam Chair, nadhani agriculture ama ministry ya agriculture imepewa mandate na katiba iweze kushughulikia mambo ya soko kule nje. Nadhani hao wananchi, wakati ambapo afisa wa kilimo alikuwa anawakilisha ama wakati alikuwa analeta majibu, hao wakulima wenyewe wameweza kusikia ya kwamba hakuna kitu ambacho wakulima wanashughulikiwa na Ministry of Agriculture. Na hao wakulima wameweza kusikia hivyo leo. Sababu wakati ambapo unasikia pesa ambayo inafaa kujenga zile shed, pesa ambayo inafaa kuchimba mabwawa ya maji, wizara haijui ashua ni pesa ngapi zilitumika hapa. Kwanza kabisa maneno ya nchi ya Somalia kufungia miraa yetu na Ethiopia wanapeleka miraa yao. We have noted as a committee wananchi wanataka serikali ichukue, na waziri ambaye anasimamia maneno ya foreign demanding that you find them a solution and a permanent solution towards this problem. Bariuga orwanyiro minister neruro mamite ngogine otaumira kwithirwo ikigitithwa ugoti bunene kiri county mwanya mwanya ni kwithirwo uteu wa orwa urimi. Na maombi yangu ambayo nimeisikiliza kutoka kwa nyinyi wananchi, mnataka miraa iondolewe kwa other cash crops na iondolewe tika hapa, mtengenezewe bodi yenu tupate miraa board of Kenya. Hakika tumesikia malalamishi yenu na tutashughulikia tukirudi bunge. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe South, County ya Meru. Kagitene okauna bwari mibaki merageke ni bamenerete rendekithia ria Minister Urimi Peter Munya na munini wa ngavana wa Nairobi ria kubakira ibanda bya kwenderia miraa. Arimi bariuga kire bakwenda ni thoko ya omeni ontukinya batena ibanda biu ni bakwendia miraa kaunti ne ingi. Arimi na kinya biashara bariuria CS Munya kwaranire na Ministry ya Biashara akenda guchwira kimera kiu thoko na kinya guchokia ya Somalia. Nicole Chabari na Nteto. Kwenda gwira PS Munya na ntumwa ni atiri mwankatha ino thina iranene irumirite arimi wa mwana biashara ba miraa tikuona ibanda bya kwendagiria miraa yao taoni mwanya mwanya cha nthiguru Kenya no endi kuona athoko engano muno thoko ya Kimanthiguru. Rutonya kuri ibanda bingi ukurua Mombasa, Nairobi na kungi ukura kibanda na kwenda Nairobi na Mombasa ri no kamirete ende chokwo mirete na thina bibi na thina ni thoko cia miraa te ara mireke enderwa kinyogendia oeto wete na njara bonga iti iligo. Thaa iti ntuko cia miako ithai tuone thoko mbere kinya tukienda ile barabarene tuona thoko tukienda ile barabarene tukiku machimbia kondore ro tukathwani mantu ame yako kwa mbere thoko yetu ira number 1 Somalia ingire kinya twaka thoko ku kinya twaka thoko Nairobi orende itwendege miraso Nairobi itwendege miraso Mombasa akabwithe binge bire ko na ingite Somalia agwana wa ibanda mirete karawanze kwendru ibandene twenderia mona twitite na bari ya mirabo kunya bari mwasumaega mirete mu Ethiopia kinyo misokanire ringi ngwitigia gwetha wina thina nkuruki kuringana na biashara baba wamwe na arimi bariuga thina yonthe ya kwithirwo miraa kinyanyaigirwe nthiguru ya Somalia ni kumania na Peter agatiro munyarano ni minister wa mantu omegie urimi. Antu ba Djibouti bakia kuona na miraa yuma kenda tona ntuku iri kumireka ambiriria weta Djibouti kwa akarongo chiantu munya akarongo chiantu ubera nathi atite miraa uti miraa thi atite ine Kenya inene na Somali ti thirikari ni muntu romo umire Kenya eta kuwakethia Somali
ndeyiri akaita ndhi wito Somaliland na ya mtoka wito president wenditi kondi na wani wasiri munya nwetire araroamia intobye bya Somali aroamia sukari ma Somali aroamia misere ma Somali antu Somali abo paraua miraye twetikinya kuona ntu tutubaurira ko watwiranga thirikari kuthie diplomasia ni murongo neteru arure mireu yeto inge Somali ete arure intobinge bya Somali bya kuya Kenya Somali ni arure intobye tu ko wende atukasia batu to no ete ni goro yakaduro anto bare nya thine ngo nya kiembesa ira vitamin na kwetu ndito no ete kuma mailida kiratumirirwe goro ntukunite kuraja gikagea inyata kirata tocho kiuga wona berekania OBC chia kiama kiu gote kengi gikethirwa na inya na memba baba ingi ntereji takio akiaria ntocho ngurukini amenerete biama bya nopeo na kinyaga PNU akiwa kiama kia nopeo ni kiama kia nja ya mpurwa bore na kio kia PNU kinyaga tena OBC na gwatiribo OBCU muthuri Murioki na Nteto eji kuringana munini wa gavana Thaa Ithatu augite kiama kiria ikwambiri Nandi kagutegera kaunti ya Meru kaunti ya Kanidi na Embu ni kiama kagutigirira rutero rwa Mount Kenya East ndukugia uge akithumbia tubara bakomenera tongere kiama giki akiugo tongere bobo iboka gitaga kai na ithuno bikathithika ni kenda tongere bobo gabutonya kiama giki nanta barake kuringe tuma na kiama kiu para torona le bai kwa turi tukumenya kaba gwatilite nondo kiama thairo kuyukia kiama giki kwetha kwena officials bara on interim basis nikenda bukia later on buchala officials bara bachalwa kwenda kwena officials bachala ba every sub county ward level all the way to the county level kakwena makosa yare kunya batu antu wa Mount Kenya East tuzenje tutoida kiama getu tukera kinabo ibo tukuga tutenda renge utungurwa bobukone ukera wate no manga twire njoni imwe lakini yeto ringa kura watu ka watu antu ba Mount Kenya East that is Meru Tarakaniri na Embu tukenda kuinyelwa nonto na turinyelwa nuko watu tuita proper vehicle yo tu bagina babangi ngurukite Ithatu na regere na antu baria toguba tonyene kiama gia PNU akiwa kiama giki kinyotongerie bwakyo bote kumenyekana na kiama kena opeu kira itongeritwe ni mpuru aburi aho kiama giki ni kia muchiju mwe mtu makitheta akiwa ati PNU antu wa join PNU denda kunda former governor no party linda aginde Kenya tuichie ngabure tureshara kiama kuno yuta PNU who is the secretary general no ya antu bairi mwe no peo party lero imwana we so that's a family party so ibara go turingire tuma bobo ngwaptia inya pate ologa even beyond the family ngurukia kiariria muchemo jojo athikire ntuko Jumamosi twatongire ni Peter Munya aga muchemo jojo ari jo ibo mono no ntote atongire ba Meru mbonekana jora yo are total failure no nto me antu be pa Mount Kenya West to onere nao to go iba nya kuliongerwa ne ageni lakini local leadership bote mtu onere utonere ngavana utone ndipite ngavana utone senator utone nye MP kinyomwe utone nye MC kinyomwe kinyabara kinyomwe rawa no ki atari gwe so yoro tari muchemo ni yo ando baome kaya bwethire tutukemu so kere bate hari muchemo ni yo ibo sana akimeneria ngavana wa Kiambu no James Nyoro urokuga paka atethire Peter Munya kuwata kitika kaunti ya Meru agwite Nyoro na remiche kaunti yewe na reka na chize cha Meru ngavana Meru kwa bamutethia akapite 2022 wana Nyoro na uguru enenga uri atire the two by elections irachi abthikite hara Kiambu nara ngavana umete ngavana Nyoro kwa namba election ya Juja iko namba election Kiamba chionde bachindore ndi UDA na ndatethia Munya kethere nyakwaho na uchindwa kwenda kwa barabara yageni barabara ya manda bate kumenya na tunasema pole sana kwao ito bakareta ibure ngi na onte hari mando ya ibo yara ai tulio nya Meru barigari bate kwa Nteto aritijeja kiri kiatho kia Ripus International kira gigwiki nikenda gutetheria na mwanya na mbeje cia gwita secondary school aronekana inya kimeneria wongere kubwana banini kugeiu ndugu tutikirite sana batwi ni kuona antu betu Meru ndaka akuru tuigoba gitana atwana tunini na bakeja gatwana so imante ya tuikirita wasiwasi sana na itukuria chiefs betu assistant chiefs na community leaders baile ontubu kwa makini sana no ntuitabi itebugi na ikathukia society yetu kiripotera Weru TV mbeta muthuri Murioki
Ni kuma kiriro gonoru ni ongo kuririkania rorero turantukuyana rwa turikuria kiama gikieru kia Mount Kenya East gikomba na migombeni ya siasa 2022 kiama gikieru kia Mount Kenya East gikomba na migombeni ya siasa 2022 haraniria na bautu gukorokira namba SMS nyakibogo ithatu ijirimo kiambira Ganes kanano moni je jangeja kethirwa jakithingatira mubunge wa South Imenti Kathuri Murungi no reti atongeria ba county ya Meru kugwatanira bongwa mbere ya gweta gochwa ngwataniro na Ntobangi akiaria ugete Meru erina mpatho inene cha gisiasa na kwou kinyaba chwangu ataniro ya Mount Kenya ruguru itonekani Ntobongo batigwatanirite twaria ruru akathuri rwetete ntukuinka inyuma ya muchemero jwakemu jurajo banganetwe ni CS Peter Munya kwaga mutongeria kinyomwe wa gisiasa na nyuma ya mucemano jwa atongera ba Mount Kenya kuthithika aja Meru muthenya jwa kimya kithiru jotone mutongera wa kuthirwa na kura no umwe kuma Mount Kenya East unto baretere mbici ya mpatho kone atongera ba mucejuju mbere ageni mujumbe Mente South Kathuri Murungire na ugete thinera nene ya mbica taije ni kwagia ngwatano katika atongera ba Meru na kuria mbere matongera baba gukaranthi kwaranire na mugambo jumwe kinya mbere ya gwito gocwathire na aturi kinya mbere twaria ngwataniro ya Mount Kenya East itwambe tone ngwataniro ya Meru irio itone ngwataniro ya Meru irio gwatwika mutongeria bonde ba Meru bara baringeri kura kinya mbere ibagukaranthe na bakare na sauti imwe gutomba gweto chwa unit na rarongo butambe to gwatanira nja ibakuigwe urankuga so itokwenda muno ngwataniro ekinya atongeria ba Meru bonka tone twimethene mwaja kiraito to Murungi to Munya tore ntore onite kuraja muno to Kathuri au ibokuigwa metho yo nde thiuruko ne akurubau tone itokware na ruga imwe rira gwatwika na tutote kwaria ruga imwe irazima twathukane maita jangana nkurukikiro thoji bwawe etarira thinera nene muno kagitene ngaka ithurano biengerie ni ugua bagutonya garu nemwe na muciaca amererwa ku muno baria bari na kiroto kimwe kia utongeria baingi bari na ugua bagutonya biamene banonera bamutang'ang'aku twethora go murengo jwaku jokarisa indieji na nuije weta ndego kare wa imang'ang'i kogeta guchwa murengo jwai jwaku nige utomokora nande ukiathukana iwa kwa baba Meru bali kwa baba support muntu fulani muturi na iba kondo form murengo jwao no tunajuba iba okera kugwatanira babange bali murengo jujungi so gutira ukethwa kwina ngwataniro ethwa tuti kwambiria nyumbani na takutweka muntu wonde kiamene kimwe mumeru wonde kiamene kimwe na ati ukira ugungi kira maana nde jaoni okamboria kore anto betho beke amene fulani na ntege kinya ikethwa kibuija maguta no tonani ngokera kongera rwareko hau zo ethora ngona nago gwita no ntu twaregire gwitikania kwe muntu uteteja Kathuri MP mwangana arua miaka eko miende ateteja Kathuri no karirite giti kia bunge moja ingine chacha ne kagita karari ongete chukuru ya ndamene rere wandini ya mitongo kurethiria gwiti na mbere na kurugura mirandi mwanya ire ocho jwa bioro bya kikina ndi na nguluki kumba gutethira na barabate gushimba gwitita na mbere kithomo na uni na arua ndejete kubutwaria ngogwe ya gwita lufu mabati ja jonde zange zara wiburu so na arua ndaburetera shilingi 700,000 700,000 kamuthia Kathuri Murungi auga thina ya mpatho nyingi wonaga nthiguru ni iretwa ni atongeria na koguo no bwene kuma thiri ya mugongo batu twathondeka nyomba yetu ebua wananchi baba batina thina kabwe na thina wananchi muntu uria ureta thina ge community no tu atongeria baba ukuona kama shinani kuma Mente South nkiripotera Nteto cha Weru Petamurithi Gregory Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki ni ameneretie siasa baria bachumirite kurwa na spika wa mbunge nene Justin Muturi bakimuthumbia ni untu bwa gutwikithwa mwaria wa Mount Kenya na gutumiria kurwira urais 2022 Njoki akioneka kwariria minista wa urimi Peter Munya na seneta wa Tharaka Nithi Kithure Kindiki ni aboritie gutumiria twanya twa gisiasa turia bakwenda kithurano nekezete na gutigana na baria batumiritie twanya twao Samuel Gaishima na Nteto.
Wakagita kangi gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na theterete itagaria ria Speaker Justin Muturi ria kwenda gutwika mwaria wa gichiacha wa ruterero kirima Kirinyaga amwe na gutwika rais kithurano nikijite. Kirimiario irai kuonania taka Njuki akorota seneta wa kaunti no Professor Kithure Kindiki amwe na minister wa urimi Peter Munya baraba kwenda kurwirira itebia ugavana kaunti cia Tharaka Nithi na Meru. Njuki arioria achiacha babu baringe chiacha cha itebira bakwenda gaki barekane na bira binge birwiriro ibaraba kubienda. Kurema makulira Mount Kenya, kurema ange makulira Kenya, kurema ange makubingira mara mangi. Wewe utikwenda gutwika mutongori wa Mount Kenya, lakini utikwenda kuona uria unge gitwika we karata kuru ingi na barabarani we thire gitanga indo cia yo karomantika tokaringa takokaria na turia riu kogu muntu ni arekererue agwete ciake na buthiritie baraba gucindanira nwe gite kia ugavana kithurano nikijite akiuga ati ndwaria ciago cia agumbereni icia utheri. Nkuruki akiuga ati gutirewe akaomba ukandana nwe kithurano nigiku na gucanto makiuga 2022 ikinya twanane tuthoitu kwenda kwa lecera iria abute no itakinyire abute te ruthabore na kurutha tuone emaruthe bomba na gutotete tuone no ndinga tukaugate no menya ndo ino umunkoma yana umunkoma mangin kuma kulia ni mangaria na gwekara na tumetu maiche bottom line ni mutongoria ugaturithira maendeleo. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukegamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. Ni kuma kiriro gonoro ni tukona kanya ga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto Nkuruki. Akuendangi hivyo baba hapo customer. Nisalipa hizi vitu ndugu zangu, I have paid. Umenunua mingi? Nimenunua pipe diria ndiri party. Nimenunua tatati. Nimenunua sina wazi. Yeah. Yes. Inaitwa sanitary wares. Unapeleka hiyo wapi? Hii nitakuia trip kama 15. Ndio pipe zote siende nyumbani. Wacha nikuambie friend. Yes. Ukikuja hapa Silver Sprint, ununue vitu. Hapa kubebewa ni automatically unabebewa saa hiyo. So usijisumbue hapa. Hii utabebewa mpaka nyumbani. Maliza shida zote za UPVC pipes, plastic tanks, plumbing and irrigation items, vifaa na bidhaa vya kutengeneza stima, vya kutengeneza maji, vya hardware kama vile sanitary wares, tiles, especially such tiles, rangi za kupaka nyumba na kadhalika. Pata original kutoka Silver Spread Hardwares, Meru Makutano opposite Kenya Power, Meru Town, tuko Njorincheke Street. Silver Spread Piping the future. Bibi yangu ako pale kwa kona, mtamupea lefti. Wewe, bibi na vitu zako zote tunakupeleka nyumbani. Kama kwa Moindi. Maisha London. Ukua Meru. Kabisa. Hii area ya Kabiti iko na shida ya maji sana. Hata mvua wakati mwingine hainyeshi nyingi. Hiyo ndio sababu tunasema kama tunaweza pata tanks hata kumbwa ambazo tunaweza weka maji wakati mvua imenyesha, wakati ule mdogo inanyesha. Leo ni siku kubwa sana. Leo ndio inaitwa National Jiggers Awareness Day. Na siku ya leo tuko Murang'a, Maragwa, shule ambayo inaitwa Mihango Primary. Na tumekuja hapa na Loto ambao wamekuwa mstari ya mbele katika kupigana na jiggers. Hata ukiangalia nyuma yangu utaona ya kwamba Loto wamefanya kazi nzuri sana ya kuleta hizi matanki za kuweka maji, wameleta sanitizer, hata wameleta bucket. Asante sana Loto. May God bless you. Thank you for your help. Together, we are changing lives.
Araino mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuona gigicunjie kia 25 kia mbeca ciaku nituguthondekagira rangi uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku kenero tungata bwetu bwa kirachi Jamii Style, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile, na nandi turi na Espana Tile, idia idhongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Toriongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru mawa, nandi turi na mutaratara jua korea mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no weke kana gwitia onda yaku na arua kirepeji yetu ya Facebook, Rhino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki toringire kurokera namba iji Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kanotoriongere mitandao ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. The Bet King Premier League. Action kibao. The Mashemeji Derby. Gor Mahia. AFC Leopards. Batachimbika. Tusker versus Nairobi City Stars, Friday 30th July at 3:15 p.m. AFC Leopards versus Gor Mahia, Saturday 31st July at 3:15 p.m. Star Times. Enjoy digital life. Ni untubo watu bagwichwira gya kuria magita kwa magita tuthoko tunini ne tumaira mataunine bobo ni untubo kuma withre na nyumene thoko iji ikanenea taunine ya Mutindwa kuri na tuthoko ntere mwanya nterene cha barabara na mtu akienda kuania mutu kwa wenda. Mwandiki wetu wa Nteto Christine Wanjiru na riunganite na tuthoko tutu na tabura gutwira kinya thirikari nitaka itikirite tuthoko tutu amona kinya kwithirwa ni bakugita ugwati amona bune ati ni tubwa kwithirwa ichi tethoko iri mubango nejo wakibwa matauni iri ugwati ne bwa kumumorwa kikene gicunche kya bire kya rugono rwa mwanya tuthoko twa baita. Marutaga biashara ciao na gikeno gikinene. Onethirwo ni mienani ya barabara mugate no mwanka uchuwewe beti murioki na kumbereithia kire kimubete binya wirani ino miaka 10 umundi tugitaraga kiage tutumete tukinya tureaja ituciumenya na gusavura tukumba tukwira ngugi yetu kethore thongi ya tuterejaga ntukonde na nterejaga kwa konde kwa mbidanga wegita jarere rere kiomenie tetanga itaganto kachokia ngugi kwa so te kugango ke kaithero smooth all the way. Kuna wakati kuna patanga challenges patukukorokera kanto kara mtu agweta kaitha no to kaithura ugachokia ngugi kwitekera na agotekeja kwa nanja kana ngugi kwi na ma atuciumenya na gusave kainge biashara ino igendaga na mathaa tababa kathita na ndio ngariongete nukuona nagwe mbicha bwekiri kwina uruti wira umwingi na umunene ukiririkanaga wega ni thoko iti mathabuni kwaria umani wira ukumaringa njeki banene murete nguge kwentethetie ngugera njekwa urugekera mahitaji ne jakwa jonde na leaders betu ngabana wetu atwitikirie atwe nafasi tumbe kuthomithiria na betu aja tumbe gutetheria na betu na kuthithia mantu ja manene nontu ne families nyingi iria aja siko depend na ngugije twina na be universities twina na be boarding schools. In fact tuthomithia na betu school indongi kugera ngugije yetu nontu twejera ku realize antu ibona a biashara jekabe antu duni sana na tu tweja kuciokeria twingo tuga na tu batujukaia tutienda okarau
turenda ukara more than them. Ithoko ta ino ya soko mjinga iria yambagiria kirauko tene na ikarikie ibwai na mena mirigo mingi kugenda gatia. Kwina challenges cia into kujokwa nonto na ndeto tiato kunekira ibandene au so na ndeto tiato kunekira ibandene into bikeja mikande kagitangwa then into bikajokwa bigeta na wandi then itwetherenya twina wotimani twetherinya twandikite sonja na ndeto tukarea kuelewa what goes on onto nyarira into bibio kagwa babo batethera very responsible na nkienda kumenya kioneki kia au kabere nontu mekarite miaka emingi bantu baba marungamana murunga moyo itumia turega gwagura tugonta ngalero gutiathi batu tuje ko twatwa gwakirwa aja kwa utisenda zibakethwa na benefit ciao ciai cia kiwanja kituri na batu tuje gai tumite twatwa aja kiwanja kikithero na antu ikithero na kampenya koti kare uyu tugwatanire kiri gicunci kia muthia tuthoko twa baita na ni Christine Wanjeru tumenye nkuruki. Mutongere wa Nthiguru Kenyatta ni agwetete gituo kia nyimba kia Meru ni Meru Cancer Center ta kimwe gia twanya 10 Kenya twa kugwatanira na onjorithia ba Nthiguru ya Ngeretha biashara iria kuga iri na utungata wa nkuruki ndora bilioni 5 akiareka gita kanjonga ya Ngeretha uru ni agwatete onjorithia ba Nthiguru jogeni kweza Kenya na kuonjorithia twanya Nteto Cancer Center ya Meru ni moya ituo binene biere Kenya bia kurigita na Kenya kuthima murimo jojo nyimba. My friend, nice to see you again. Lovely to see you. How are you doing? Are you well? All well? How have you been? Perfect. We today once again invite UK investors to tap into these positive attributes that Kenya presents to the world. And indeed, I note today, and we are very pleased, that the Nairobi International Financial Center Authority has teamed up with City UK to work together to develop and promote new opportunities for business, to invest and to grow in both our countries. And I wish to announce 10 investment opportunities that are immediately available in Kenya under the PPP framework, valued at a total of $5 billion, and these are the Nairobi Smart Streetlights Project, the Nairobi Bus Rapid Transport System, the Intelligent Traffic Management System, the Galana Kulalu Food Security Project, the Lamu Fishing Port Project, the Moi Teaching and Referral Hospital Training Complex Project, the Mombasa Industrial Park, the Meru Cancer Center Project, the Kenyatta National Hospital Project, and the Lamu Port Project. I am also happy to announce that discussions have commenced between Kenya's National Treasury and the United Kingdom's Export Finance to unlock financing for British companies pursuing PPP investments in Kenya. Oh, thank you very much. Na bwa kariba ntura ya murugi abothuguchi ya ruguru ni bakuri MC wao kubathondekera barabara iria bakuga ni twere kubathinikia akiaria akarib na kinya atumiri barabara iji bariuga baithondeka ira barabara iji bongwa na reba kuri MC wao gutia kura chao na kubathondekera njira iu Murethi Gregory ne agutwachio na ntoaja kwa nkurukia mweru jumwa kariba ntura eja murugi wa ndini ya bothuguchi Westment Central pethirite bakiroka gataikire gutura maiga jaja barabara eja murugi na wirigiro ntukwema bakathira igari nene rira yetere kwa miankarire mpanga njire neje na kwangaratania ukamati bwanto na mirigo tukalete gita tukena mweru umwe na bime bilatu aja hojo atotizanite ti atokuliwa chuma iyo kola chonga tukenja achaja ote chuma to na chikija chakonja chamuima bati ukona jate kuundo kija tonya maigene bwega ona rene ntura yojo yutonga bweria na urimi bonge maiga kibarine giki no athara jatwere kubekira metho jonde jaraithiritie atongeria bantura eje kwambira kire MC ngabana na mujumbe no ende mwankari untaira batano na atwale mamboka itutumba kwijiro majani tuijo tutumba kwijirwa kibanda kiri arugurwa tutumba kwijiro gitobera tuinde disieto na ziedia tutumba kwijiro bwega ngali gwitiria acha ikalemo
Sala tume ikwache na parokoro ngari titie ngo gitumba kuitana je omba kwendieria ukawieria ara kungari ukinyaje kugwithieria ntantu ko ntetare wa mbesi eria tukeja kula kintu ja muthanga tutikurukaga tu ya twaturaje uju twachwangari cha ng'ombe twakamata tukaithia chunja ila chiri iguru aje uju uria wari MCO wa Ndije abotho kuchiwes na wari minister wa mbeu mbithi na michatho ja thirikari ya kaunti ya Meru Ndaneno Kiogora aromba atongere gutumira bwega tonya twa ukulitira karingo gina kubebera kinyamarata kiki bagatura ja nkuru kia merere kuthira na igariri ona ri thirikari na inya kulita ngugeje na mathaka na ntuko inkai mbicha atongeria bamwe ba support tangugeje lakini go support gukurukira kugura mutu na nyama cia kuria ria bakwinjaja tebu otethio bura bubatirite gutethi kureta machines na resources zingi ira ciendekeka kenda ngugeje itwa na ntuko imwe kana igere na barabara ebua kwa andombe MP wetu andombe MCA wetu nontu inkumenya bwe na machine cie nyacha National Youth Service chikuitongogyo ke constituency yetu ndo saira cio kura maiga ichitige igweta kwenja barabara itena maiga ichitige igweta gutinda ikiri na ofisine ichireto murugi naja kwena maiga jate okuka chija kore chija tandase antu babombe ikonogoka bete miundene yao bete majani ne jao na batwire ng'ombe ciao kiria kari iromba riao kiria tongeria bondeni iba umebaigwa embu yetu beje batutethia antu ariku muntu karena ko kaninti nya karakter na ko kana thika nyamo ka kuinyira uka tutanga atutethio turanga iga riu tukoro batafadhali kira tongerio thoribo bombo kinjura ni romba ya kwandi mate ni mutuma mburuka ya muruka yani sini mburuka tafadhali beje batutethia au kunja iga ri kaba twe kinya matiri cia kuura kinya tukiaga ngari tugoiteria na njara unga kemirigo ya toyombe kumbira kuma West Wandi Mente Central nkiripotera Nteto Weru Betamuri Gregory Hachari ni boritwe gutarana bao na kubaigika magita jonde kenda kubebania na mathuganio jama ingezera jomba gutuma bakare mwani mathomo hakiaria kagita kaguteana baria baragitete bwega wodini ya MC wa Kibiricha Elijah Kirimi augite gitumi kira kinene kia na baba inge kuremwa kugita bwega bakinya secondary ni untu bwa kwaga gituge kia muchiari uturone na mathomone mawira kirikia ne agutwachio arito angurukia igana rimwe kuma ntere mwanya wa ndine Kibiricha gicone kiburi na barabara gitete bwega kirio ne KCP mwaka juju ni bamukirite mataro amwe na mathandoko kuma kire MC wa ntere ujo Elijah Kirimi turanira mubango jura ambirire kuma kuthurwa na moroto ya gutira kithomo ne gukirwa ntere u mwaka jwa mbere twaeteana na baitu mamentani tubathingataire ni nkora bakithia bwega skuru muno mwaka jwa 2 mwaka jwa 3 na mwaka jwa 4 na inya mwaka jwa tukaba jwa 5 so issue ya kukuria na gikithomo igekro politics no ntwitwije de kurire akwe ondwa muthe bothithaua bojuka na njira ya ku criticize so antu bakiringa politics ibaika yana kando na nyana watu ayeteje thanduku tutibaete no ntuba politics tuiba na twabariria kenda baya ana babega rujo kwa kwenda kwa engineers kwa kwenda kwa surgeon kwa kinya kwa mwana ombea na kwenda kwa MCA na nkamu wa tanjala nkamu menta kenda yanka uma gitine ka MCA menya ndina ka MCA kanini ndi kwanto bagiwa kingangi kirojene na inkonya tongangi tonini ito gochiaro mono the theme of the day kana objective of the day kana krai kwara ruane arua ne ona na ba 111 abadhiria counseling mono abera jaraba expecti kora na uchukuru nora bakomba ne ko yatako MCA Elijam no ritia sari gweta na mbere kuika na bao kinya batonya sukuru sa secondary school makime twetete mo agibwa kuikwa no amona mataro ya musiari ni kyo kainge gitumaga rito gwitondane na manto kathomba yatagirite ni kenda guswa mbesa se kuiguna bari bongo kulomba sana ke achia libeto ibendre ku mentana na kuba thingateria skuru muchiari na bati kumya mwana imbia gwata o skuru e ingotam muchiari to ku make decision na to angry atibati kwirwa resort itira mwirwa na bati kumya resort mwana gwata mwana agwete netite atia nontu muchiari ena responsibility nene na kisha mwana atewitania na company nthuku especially baria benja ana bedro baitika rokea itala covid turena na baba ingwarampita kuthobena kugia yubenja na ilo turarealize ana be school bakumenyera bwaga ne alimu lakini bejage community bate kuma kumenyerwa na muchiari na responsibility ya kumenyera mwana enja nike na to reduce cases cha pregnancy
na twakichana betu bakuthoma beta university. Bamwe barito barbarikite na kugunika batirite kuguru kwao. Ndathomera skuru ya PCA Ruguso Primary School na inkwendi gucokia ngatho KMCA nontu bwa gutunenkera ithanduku hatutethia. KMCA etija nontu ikwa kutwa mathanduku nontu kwibo batomba ikugura nditumuchonkeria katho nontu botwa na inkuga ibwega pono. Nkiripotera Weru TV kuma Ntuge Kebresa Kisogona Keburi mbita mawira kerigia. Kambuni ĩrĩa ĩthondekete njanjo ya corona ya AstraZeneca nĩ ĩzanĩte ũteithio wa machine cia gũtetheria kũrugũra kĩbara rĩrĩa mtu kana mwana arĩ mũigwikia mĩrukĩ. Akĩaria bisa wa kambuni jaugĩte ana baba inge bakujaga bagwatwa nĩ gĩntũ gĩkĩ nĩ ũntũ wa kwaga tũmachine tũtũ twa gĩtũmi. Batongretwe ni Dr. Kennedy Jau gikundi gĩa gũthithia ndawa ke kambuni ya AstraZeneca bakinyanĩre kaunti ya Meru nĩkenda gũtetheria cibitari nene ya Meru level 5 na interview gũtetheria aje ba mũrimũ wa asthma mũno bara bainganaga kumania mũrimũ juju na ndawa itombe kũbatetheria na machini iji ikabateithia kũrugũra kĩbara nĩkenda bomba kwikia mĩrukĩ bwega ũntũ bũra bũkoneka nyambo ateithia twana tũnini tũna thĩna teji. So at AstraZeneca we are committed to supporting healthcare system in terms of asthma care, and today we are very honored to be here to launch 6 nebulization stations as part of our Africa Pumua initiative, where we've collaborated with the Ministry of Health and the county governments, including Meru County, to donate nebulization stations which are used in the treatment of asthma in children and adults. This is a collaboration between AstraZeneca, the pharmaceutical company, together with the Ministry of Health, and in also collaboration with the county governments. These are projects they are undertaking across the country, and we are fortunate enough also to be among those hospitals who are benefiting towards this project. Na kulingana na bisa mnene urangido wa ũgima mwĩrĩ augite macini iji ikethwa chino ũteithio bunene no nturia ajija babareja cibitari barethwa bena thina kubarigita. Machine iji toma na arua na nene ba company ya AstraZeneca tomba kwithwa tugitaga ichambire tutumira ndani ya cibitari iji na machine iji ichotetheria mbi machine iji cha muno itwije thina asthma ni shumburanto sana ukethwa winja wajitwe ni asthma kwira mtu ainyairwa akarema wikia miruke akaogiwa cibitari tutura twina challenge ya kumba kwa ando antu bobonde tutura machine inkai ndani ya cibitari chetu lakini ntuwa support ya AstraZeneca na thirikari ya Kenya na thirikari ya Meru County tumba kuongera machine iji na nande tukatha twina machine ithanthatu ndani ya cibitari iji ya Meru level 5 nikenda tumba kwithwa tugitetheria antu baraba keja banyiritwe ni thina wikia miruke nontu wa asthma kana mirimu ingĩ twita COPD na kinya twana rĩa tũrĩa mawikia mĩrukĩ tweta na kliniki ya twana kinya no tukethera machine ingĩ tweka no na support ya AstraZeneca nikenda tumba kumba tugitetheria thina iji. Nkiripotera Weru TV mbeta Muthuri Muriuki. Minister wa Karibu Wandene Dr. Fred Matiang'i augite thirikari niyo ikenda yitikiria kwa mtu kanya kagutura Kenya kuringana na ithimi biayo bia ukaria. Matiang'i akwaragia kagita gakweza na barua cia gukara Kenya kire antu baru rejo rwashora bare abatwire Kenya kuma kagita ka ukoloni. Matiang'i ureno we wari minister wa Karibu Wandene kagita ka kuingatwa kwa musiasa Miguna augite thirikari iri na kioto gya kwa kanya kagutura Kenya kire mtu wonde urekwenda. I have deported quite a number of people recently who have attempted, my colleagues at the Ministry of Interior, that we will clean up ruthlessly all these people who have tried to get our documents in a fraudulent manner. Some of them find a way of mingling and interweaving themselves with criminals in our midst. And we have a duty. In doing that, we are doing the work for which we have been hired to do, to ensure that our country remains safe, secure, and that we allow wonderful, good people like the Shona to live here happily and continue doing what they must do. From this day forward, there will be no people known as Shona. These are citizens of Kenya who live in Kiambu County. And it will not matter whether you are Shona or you are whoever, as long as you are a Kenyan citizen. What matters to us now from this day forward is that you are a citizen of this great country called Kenya. You have
Kenya now do. So participate effectively, freely, and strongly in the development of your country, because this is your home on earth. We have in place a government policy on 100% transition. I want to ask you, and the county commissioner is hearing me here, and my colleagues from Ngao, Munanisikiza, all these children from this community must go to school. Why they should water? So there is no excuse about anything. We have given you citizenship. There is no excuse about, I didn't have this paper, I didn't have the other document. They should all go to school. For us in Kenya, basic education, which ends in Form 4, is compulsory. And you have to take your child to school. Wendia na uguri urete FM 96.4 rumuri rwa Amero. Harimi ni boretwo kugura na kwanda mbeu irithimitwe na gwitikirika kagitene kamanda kuringana na abisa wa kambuni imwe ya kuthondeka mbeu iji ni ati wandi bwa mbeu itithimi nikyo gitumi kia imera kinya kwithukirwa ni manginyo na mirimo mwanya untu bura bugutuma bakaga maketha. Samagaishima ni agutwachio. Warira kagita kauthuraniri bamenda nonto bamanda kambirite ukinya arimi ibagutarwa barekane na ontwire bagutaraga mbeu kumania na maketha mamenda jago indi bagurage mbeu ireiruthiritwe utwiria bwagitalamu kuringana na Abraham Mukovi ora imurugamiri wa ruongi rwa kambuni ya uthondeki bwa mbeu ya Kenya Seeds. Mbeu ino cha kumania na maketha icho itemaga imera bikaremwa ikumana bwega. Tunaambiwa na tunajua wakulima hapa wanarudia kupanda, wakivuna maharagwe wanarudi kupanda zile mbegu wamevuna. Ukifanya hivyo utapata mazao ya kutosha. Ukipanda certified seed, kwa hakika utapata mavuno ambayo ni ya kupendeza, mavuno mingi na ya kuridhisha. Ariuga gutumira mbeu ireicho nkunitwe na ataalamu igutethagia kurigiria mirimo kirimera bibu amwe na ndei. Kenya Seed kupitia kwa utaalamu wake na utafiti, mbegu zetu hazishambuliwi na magonjwa sana kama mbegu za mahindi za 6506 ziko tolerant kwa pests and diseases attack. Nkuruki Mukovi ariuga utumiri bwa mbeu irachiagirite ibutethagiria murimi kwanda mbeu kuringana na rera rira munda wake uri. Tunawahimiza watumie mbegu za mahindi kutoka Kenya Seed. Wale wako chini kule sehemu ambazo ni joto kidogo, tunawaambia wapande DH04. Wale wako hapa juu tunahimiza wapande 624, wapande 614 na wapande 6213. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge achuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma.